Красного угла Айсен Семенов, Оленевский Луз. Синего угла Николай Обоев, Нюрбинский Луз. Пока Айсен Семенов еще не проиграл ни одну схватку. Во всех предыдущих встречах он одержал победу. Николай Обоев имеет одно поражение. Николай Обоев Балл красному. Айсен Семенов ведет со счетом 1-0. Айсен Семенов Дмитрий Сюмельдин күрәтә Госайка остауда, Москва остауда, Улата Аска остауда. Үз көрүнгән. Николай Обоев сәбиләренә товар күрсәтүләр. Мактанак пайдып. Ada bolaktan ketemuan atau water, Allah kisendi, kerjaan tidak kalah. Menonton emosi yang bar, menonton bukan mana untuk ada solar, ada sebuah ternak, takam barandan, oh, dia pun tahan jawatan, takam barandan di jalan dia. Kalau ibu yang berdiri dengan kapsalnya untuk mister memberi pengalaman, begini. Atau ibu terpilih bola kalah jalan. Jadi kalau ibu yang berdiri wanita 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 sepuluh Olantan elbak majubat sana olantan atas selama polokta. Остается где-то 1,5 минуты. Осталось. Jadi hal kolektor. Untuk itu turun lah. Itu turun apa tanah? Jadi tu kita pun dapat satu kalau di kita terang. Jadi sebidang saya sebenarnya terbang ke daun. Николай Обоев. Последняя минута пошла. Masuk atas tu. Saya kerunya. Coba ini. Oh, Nikolai Обоев Allah. Kita sudah di kau, masih berjalan kerja. Dari sini katakan tidak keren. Asyik sakit dah ada. Dari ini kalah. Nikolai Обоев ke aman. Последние 25 секунд осталось. Николай Обоев активизирует свои действия. Айсен Семенов защищается. 5 секунд остается. Последние действия. Очередную победу одержал Айсен Семенов. 5-я победа в таких встречах. Айсен Семенов, Оленевский Луз.